sinongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu dukurikira hano ku Ibendera TV, ikaze makuru yo kuri aya masaha. Uyu munsi turi kuwa kane ni tariki 11 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka turimo 2025. Aya makuru reka mbabwire yuko agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kugaruka ku nkuru ijyanye n'indege ya Kisekedi. Habuze gatoya ngo ibya Kisekedi tube turi kuvuga ibindi. Turaza kwitsa ku kuntu y'indege yagize ikibazo ubwo Kisekedi yaravuye gihugu cya Kazakhstan agarutse mu gihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igeze Kinshasa ku kibuga cy'indege cya Njiri, rero ibyaje kuba birakomeye cyane, ndetse ubu abakozi bo ku kibuga cy'indege bose bamaze kumarirwa mu munyururu n'amapingu ku maboko yabo. Bituraza kubyitsaho, turaza kandi kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abambari bacyo bongeye kugaba ibitero bigamije kurimbura abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi nabyo turaza kubirambura. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo aba Wazalendo bahagaritse amashuri ndetse bahamagarira abarimo gufata intwaro bakinjira ku rugamba ibyo kwigisha abakabireka. Ibi nabyo turaza kureba uko byifashe ku buryo burambuye. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo kandi turaza kugaruka ku mirwano yongeye kubura hagati ya Wazalendo na Twirwaneho ni mu duce twinshi two muri teritwari ya Fizi. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Kuri uyu munsi nibwo Bwana Joseph Kabila wayoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aza gusomerwa ni mu rubanza rwaburanishijwe adahari. Bikaba byitezwe ko ruza no gusomwa adahari. Ibi rero nibyo tugiye gusangira muri aya makuru, ariko sori gatoya nari mbabwiye kuri uyu munsi, ahubwo urubanza rwe ruzasomwa ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Reka rero tubigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Hano ku Ibendera TV niba wamaze kuhagera, like yawe tayari uyiterekeho tuyibone, subscribe yawe niba nawe uri mushyashya uyiterekeho tuyibone. Hanyuma abantu batandukanye muherereye mu bice byo hirya no hino twongeye kubaha ikaze muri aya makuru. Yes, reka anongere rero mbahe ikaze mwese kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza muri gahunda zitandukanye muherereyemo. Reka aya makuru tuyanzikire Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko abakozi bose b'ikibuga cy'indege bambitswe amapingu, bose bazira indege ya Kisekedi. Reka ibitu use n'ababyitsaho kugira ngo ubisobanukirwe. Mu masaha y'urukerera ndagira ngo nkubwire yuko indege ya Kisekedi ubwo yaturukaga mu gihugu cya Kazakhstan igarutse aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byaje kuba ngombwa yuko ngo igeze ku kibuga cy'indege cya Njiri mu mujyi wa Kinshasa, ngo byaje kuba ngombwa rero ko umuriro ubura. Umuriro rero ngo ubuze byatumye bijyanye na communication yo mu ndege ndetse no kuri iki kibuga cy'indege ihura n'ibibazo. Bivuze yuko ubwo kuyiyobora byaje kugorana, bivuze yuko kubitakora impanuka byaje kugorana. Icyakora ngo abashinzwe umutekano abaje kuhagoboka iki kibazo gikemuka byihuse, ariko icyo nakubwira nuko ngo ibi byaje kugorana.
abashinzwe umutekano n'ubutasi rero ndetse n'abashinzwe umutekano wa Tshisekedi ngo abahise bafata ibi bintu nkaho ari ikibazo gikomeye cyane ndetse cyo kwitabwaho, bakibaza ngo ni gute umuriro waje kubura perezida indege ye igiye kugera kuri iki kibuga, bakibaza ngo ni gute moteri isanzwe ihita itanga ubutabazi mu gihe umuriro ubuze kuri iki kibuga cy'indege nayo itahise ikora kugira ngo ibintu bikemuke byihuse. Ibi rero bakaba bamaze kubihuza na wa mugambi umaze iminsi uvugwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ibi nabyo ngo byaba biri mu byari byateguwe kugira ngo Tshisekedi yongere gukorerwa kudeta. Ibi rero ngo akaba ari umugambi usa naho ngo wari wapanzwe, ndetse uyu mugambi ukinjizwamo cyangwa se ukimvorovingwamo abashinzwe ibijyanye n'umuriro, abashinzwe ikibuga cy'indege. Ubundi ngo gahunda yari uko iyi ndege iza kugwa bitunguranye cyangwa se ikagwa nabi, bikarangira abantu abumvishe indi nkuru mu matwi yabo, ariko ibi ngo siko byaje kugenda kubera yuko ngo habayeho ubutabazi bukomeye cyane, biza kurangira rero iyi ndege igeze ku kibuga ndetse igwa amahoro nubwo ngo hari mu mwijima. Ibi bikimara kuba rero, yaba Tshisekedi ubwe, yaba bari bari kumwe, yaba abashinzwe umutekano we, yaba abashinzwe umutekano yaba abashinzwe ubutasi ndetse n'igisirikare muri rusange, hahise habaho ikintu navuga ko ari nk'umwijima. Abakozi bose kuri iki kibuga cy'indege tayari bose bahise bambikwa amapingu, bose barabohwa. Abashinzwe ibijyanye n'umuriro bose baboshywe, abashinzwe ibijyanye na tekinike na tekinoloji kuri iki kibuga cy'indege, ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byahise bifata intera yo ku rundi rwego. Tshisekedi rero akaba yarari mu ndege mu bwoko bwa Boeing, akaba iyi ndege rero yaje guhura n'ikibazo. Babakora kuri iki kibuga cy'indege bakavuga yuko ngo ari ikibazo cya tekinike ndetse ngo cyatunguranye, ariko abo mu bijyanye n'ubutasi bakavuga ko ngo ari ikibazo cy'uburangare kubera yuko ngo indege yahagurutse babizi amasaha yagombaga kugerera kuri icyo kibuga cy'indege, bari bayazi, bakibaza ngo kubera iki umuriro wabuze ari uko indege y'umukuru w'igihugu igiye kugwa kuri iki kibuga cy'indege. Bakibaza ngo ese ni kubera iki iyo moteri isanzwe itanga ubutabazi mu gihe umuriro ubuze bitunguranye, kubera iki itahise ikora? Ibi rero bikaba ari byo byatumye aba bakozi bo ku kibuga cy'indege ngo ni benshi cyane, nubwo imibare tutari buze kuyinjiramo kubera ko n'ubundi ntiyari yashyirwa ahagaragara, ariko ndagira ngo mubwire ko inzego z'umutekano n'iz'ubutasi zataye muri yombi abantu batari bakeya, bose bakurikiranweho ibijyanye n'iyi ndege ya Tshisekedi. Habuze gato rero ngo ikoreye impanuka, kandi iyo ikora impanuka byanze bikunze ibintu byari kuza gukomera uyu mugambi, kandi hakaba harimo n'abarimo kuwuhuza na Bwana Kabila Joseph, nyuma y'uko n'ubundi ku munsi w'ejo hari isomwa ry'urubanza rwe, nyuma y'uko kandi uyu Bwana Joseph Kabila yakomeje kugenda atishimira ibijyanye n'uburyo arimo gucibwa urubanza nk'umuntu kandi wiyubashye wubashywe. Bamwe rero bakabihuza no kuba uyu mugabo ngo yaba ari mu bateguye iki gikorwa nubwo kitaje kugenda nk'uko yenda byari byapanzwe.
reka dukomeze aya makuru rero tuyakomereze muri Kivu y'Amajyepfo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruke ku mirwano yongeye kubura hagati ya Wazalendo na Twirwaneho ni mu duce twinshi two muri teritwari ya Fizi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku uyu munsi mu gitondo cya kare habaye imirwano ikomeye ibera mu midugudu itandukanye yo muri teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano yahuje ingabo za Wazalendo n'abarwanyi batwirwano bafatanyije na Alliance Fleuve Congo 23. Ikaba ari imirwano yabereye mu midugudu ya Kahwera, Kivumu na Ruhemba. Ingabo za Wazalendo zirega Twirwaneho kuba ngo aribo batangije ibitero bigamije kwibasira abaturage abo muri ako gace. Umutwe wa Wazalendo witwa CPCR ukaba watangaje ko ngo watsinze iki gitero cyari kigamije gufata inzira zifungura amayira ajya mu ntara ya Maniema. Umuvugizi w'ingabo za Wazalendo CPCR Karongo Kaberamye FABB ziyobowe na Generali Ngoma Nzito yagize ati ku rugamba abarwanyi bacu bitwaye neza cyane, babashije gusubiza inyuma ibitero byari byibasiye abaturage b'inzira karengane. Intego ngo yari kwigarurira inzira zigana mu ntara ya Tanganyika na Maniema kugira ngo n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo basenye ubutegetsi bwa Kisekedi uko bitangazwa n'uyu muvugizi wizi Wazalendo. Ku rundi ruhande abarwanyi batwirwana bafatanyije na Alliance Fleuve Congo 23 barega ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi kuba arizo zatangije iki gitero kibasiye umudugudu wa Mikenke hafi ni umudugudu wa Mikenke hafi ya Minembwe misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Bavuga ko icyo gitero cyabaye ku itariki 10 ni ku munsi w'ejo gifashijwe n'ingabo cyase n'abarwanyi ba Wazalendo, ariko Wazalendo bo bakavuga ko ibyo ari uburyo ngo bwatwirwanaho bwo gushuka rubanda no guhindura ukuri. Mu itangazo ryatwirwanaho rivuga rigira riti igitero cyatangiriye mu mudugudu wa Gipupu ahantu hazwi cyane nk'ikicaro cy'ibitero bihora bigabwaho ku baturage b'abanyamurenge mu misozi miremire ya Itobwe. Iki gitero kigaragaza ko koko hari ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ingabo za leta n'utundi n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kugarura ubwoba bugamije kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Kugeza ubu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo umwuka uracyari mubi cyane. Imirwano ikaba igikomeje hagati ya Twirwaneho n'ingabo za Wazalendo zifatanyije na FARDC ku mirongo myinshi y'urugamba. Nubwo hari amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya leta ya Kongo na Alliance Fleuve Congo 23 agamije guhosha intambara, kugeza ubu ayo masezerano ntarakurikizwa mu buryo bunoze ngo agire umusaruro atanga. Reka tukiraha muri Kivu y'Amajyepfo kandi tubabwire ko Wazalendo bahagaritse amashuri bagahamagarira abarimu gufata intwaro bakerekeza iy'urugamba. Ibikorwa byo kwigisha byahagaritswe ni kuva ku munsi w'ejo bundi kuwa kabiri tariki 9 Nzeri muri uyu mwaka mu mashuri menshi yo muri teritwari ya Kabare no muri Kamisimbi muri teritwari ya Warungo muri Kivu y'Amajyepfo. Itsinda ry'abantu bitwaje imbunda biyita abarwanyi ba Wazalendo binjiye mu mashuri birukana abanyeshuri n'abarimu ndetse abambura babakangurira cyangwa se babahamagarira ko bakwiriye kwiyunga hamwe nabo bakarwana urugamba.
aba rero ngo babwiye ko niba badashaka gupfa abatazongera kubabona abaje kwiga, no kuvuga ku ruhande rw'abanyeshuri no kuza kwigisha ku ruhande rw'abarimu. Amakuru haturuka muri ako gace avuga ko aba bantu bitwaje intwaro ndetse bafashe abarimu kandi ngo babahatira gufata intwaro bakajya mu ntambara yo kurwanya abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na 23 nk'uko inkuru ya Okapi ibivuga. Ibikorwa ngo byamaganwe cyane na societe civile yo muri ibi bice. Kuri perezida wa Nouvelle Dynamique de la Société Civile ku rwego rw'igihugu Jean Chrysostome Kijana kugera ku mashuri ngo n'uburenganzira bw'ibanze kuri buri mwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubibuzwa rero ngo ni igikorwa sakirirego cyo guhonyora ubuzima n'uburenganzira bwa muntu. Yasabye ko habaho gufatira ibihano bikaze aba bantu yita ko abatubahiriza amategeko. Mu mashusho yagiye hagaragara umwe mu wazarendo yumvikanya avuga ati, ndabivuze kandi sindi mu mishyikirano, abanyeshuri bose buri muntu iwabo kandi ushaka urupfu akomeze yigishe umwana we. Kwiga turabyanze twe abawazarendo n'abarimu n'abanyeshuri ushaka gupfa akomeze ajye ku ishuri, tuzabatwikira muri zo mpuzankano zanyu. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 ryamaganye gucecekesha n'ubufatanyacyaha bw'abanyagihugu n'umuryango mpuzamahanga, harimo n'imiryango itabara imbabare imbere y'icyo yise iterabwoba riterwa inkunga n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse bavuga ko iki ari igikorwa kibabaje kigayitse kandi kitari cyo kwihanganira. Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ko ibimenyetso biteye ubwoba bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, harimo na video zerekana abigize ingabo z'ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Kinshasa, cyane imitwe yitwaje intwaro yitwara gisirikare ya wazarendo bakangisha kwica. Bumvikana rero bavuga ko ngo abazica abana n'abarimu bose bazasanga mu mashuri. Aha niho Alliance Fleuve Congo na 23 ihera igira iti, amagambo nk'aya agamije gukangurira abantu ubwicanyi n'ibyaha by'intambara, agamije nkana gusenya ejo hazaza habana abacu. Ibi rero turabyamaganye. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bwana Joseph Kabila Kabange wigeze kuyobora iki gihugu agomba gusomerwa ku munsi w'ejo ku wa gatanu mu rubanza rwaburanishijwe adahari kuri uyu wa gatanu tariki 12 Nzeri muri uyu mwaka. Nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruzatanga umwanzuro warwo mu rubanza ruregwamo Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni byatangajwe n'umwanditsi w'uru urukiko mu iburanisha ryo ku itariki 22 Kanama muri uyu mwaka. Umushinjacyaha yari yasabiye Kabila igihano cy'urupfu kandi yasaba abacamanza gutegeka ifatirwa y'umutungo w'uyu mugabo wahoze ari perezida ndetse no gutabwa muri yombi bidatinze nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru binyuranye. Kuva uru rubanza rwatangira, iburanisha ryabaye uregwa ari we Bwana Joseph Kabila Kabange adahari wahoze ari perezida w'iki gihugu ashinjwa ibyaha byinshi birimo ubugambanyi, kugira uruhare mu mutwe w'inyeshyamba wa Alliance Fleuve Congo 23, gucura umugambi mubisha no guha ishingiro iterabwoba. Urubanza rwabaye rukurikira icyemezo cyatanzwe na Minisitiri w'Ubutabera na Sena yabarizwagamo nka senateri ubuzima bwe bwose nk'uko biteganywa ku wabaye umukuru w'igihugu
iki gitekerezo rero cyo kumwambura budahangarwa akaba ari igitekerezo cyahawe umugisha na Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bimaze kuba rero Bwana Kabila ahita atangira gukurikiranwa mu nkiko n'ubundi nubwo ari ibintu birimo gukorwa uregwa dahari. Ibirego byazanywe na guverinoma ya Perezida Tshisekedi byamaganwe cyane n'abari hafi y'uwahoze ari perezida ariwe Kabila, bamagana itotezwa rishingiye kuri politiki yateguwe kugira ngo bigizeyo utavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu ariwe Bwana Kabila. Ngibyo rero reka tubashimire kandi tugane ku musozo gutyo tubabwire yuko makuru ku Ibendera TV nakagaruka, ariko mukomeze mugenda mutwereka ko muri kumwe natwe. Like zanyu, ibitekerezo byanyu, sharing zanyu byose birakenewe, ubundi dukomeze kugenda tubana mu raya makuru atandukanye. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugubwa neza, Imana yibarinde.